Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Bokolia Ahawar Angkanga Parmanapan Fire Brigade Service Station Kimi Kangpu Ajay Mek Kedengpo Bokulia Police Station ke parluang kang antong sikot men mani ahem me ke cholo pulote tebokhet Fire Emergency Service kawi penajok radatum ki dukisung ke phunang abatai chetong nanglo lalsi Bokulia Ahawar ar radatum pen local MAC Madhuram Lekthia phan batai kachuning ripon pen rat alam the deng pon si Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chingwai lin si Karbi Anglong Autonomous Council CEM ta rat akisum kidukalam chinisi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen chingki chithan chingwai ponsi Bokulia Ahawar aradapan Fire Brigade Service Station upon scheme deng ponsi patumi Prenipai inkoirapli arni Bokulia Police Station adung head Fire Emergency Service Station akimi nang ingpu piponlo Ladakh Fire Emergency Service Station upon Fire Brigade Sagari Humni Lapen Bang Trok Abang Pu upon Anghor Pipondo Lasi Mo Mani Tong Sikot Pen Mani Ahem Miki Cho Pulote Toll Free 101 along Call Iglo Pulote Akiram Longponpo Labangso Fire and Emergency Service Station Kang Pupon Ajay Me Kachipahem Pupon EM Madhuram Lekte Penajoksi Mai Chipahem Pupon Lo Labangso Ajay Mek along Aluhi Aman Pen Kachitongdun District Commissioner Sangpi Nirola Phangchupi Lapen Superintendent of Police Sanjeev Kumar Saikia Lapen BJP Klembangphu Gethek Kidinga Tumta Chetongdun si Labangso Bokulia Ahawar Aradapan Fire and Emergency Service Station Akimi Kang Pupon Amai along RD Bidun Ringti Bokulia Pen Ren Singkiling Report Karbi Anglong News Channel EM মাননীয় মধ্যম লেখে সাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ যোৱাকালি আমি এটা বিশেষ খবৰ পালোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অফিচৰ পৰা এটা খবৰ আহিল ডাইৰেক্টৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছৰ পৰা আমাক জনোৱা হ'ল যে ইতিমধ্যে আজি যিকোনো প্ৰকাৰে এইটো অনুষ্ঠান পাতিব লাগে গতিকে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু তেখেতে এই গোটেই আয়োজনখিনি কৰি আপোনালোকক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দি আজি এই ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ বকলীয়া যিটো ষ্টেচন এইটো আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল আজিৰ পৰা এইটো ফাংচনেল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচেছত আপোনালোকৰ সেৱাত তেখেতসকল নিয়োজিত থাকিব মই বেছি বিশেষ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ছাৰ্ভিচ আমাৰ কাৰণে আছিলে আমি ইয়াৰ ৰাইজে আমি বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ আৰু আজি এই যিটো সুবিধা আজি চৰকাৰে আমাক দিলে তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে লগতে মই মাননীয় আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ নন্দন বৰকলা ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেখেতে ইয়াত আমাৰ এই গোটেই এই অনুষ্ঠানটো তেখেতে আজি পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিছে আমাৰ মাননীয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বাইদেউকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মুখেৰে মাত্ৰ এবাৰ ফোন কৰোঁতেই বাইদেউ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে লগতে ইয়াতে বিশিষ্ট অতিথিসকলক মই মোৰ পিনৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আহি সহযোগ কৰি এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ SSP কাৰ্বি আংলং জিলা সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া লগতে মোৰ বেটছমেট মাই ফ্ৰেণ্ড বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি দুজনে একেলগত আকৌ ক্ল'জলি ফটো তুলিছোঁ সেইকাৰণে নন্দ সিং ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু ইয়াত মঞ্চত উপবিষ্ট থকা আমাৰ বৰ্ড চেয়াৰমেনসকল সমাজ সেৱক আৰু সেৱিকাসকল লগতে আমাৰ বকলীয়া আৰু আমাৰ লাংফেৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা ভাই বন্ধুসকল আৰু আমাৰ মিডিয়া বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজ তথা আমি বকলীয়া ৰাইজ লগতে আমি লাংফেৰৰ মানুহ হিচাপে আমি ভগৱান লগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ মৰম আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য হিলছ এৰিয়া মানুহবিলাকৰ ইয়াত বিভিন্ন জনজাতি বসবাস কৰা সকলক যে ইমান মৰম কৰে যে ততাতৈয়াকৈ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে
আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এটা ৰঙা গাড়ী যিটো আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেড বুলি কওঁ আমাক আহিছে এইটো মই ভবাও নাছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ SSP ফোন কৰিছিলে যে আজি বুকুলীয়াত যাব লাগিব বাইদেউ এনেকৈ বলক যাওঁ ইমান ফূৰ্তি তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনতো ফূৰ্তি হৈছে চাগৈ সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ যিহেতু আমাৰ গাড়ী ৰঙা গাড়ী আমি যিটো ৰঙা গাড়ী বুলিয়ে কওঁ সৰুকালতে আমি ৰঙা গাড়ী বুলি কওঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড যে আমাক আনি দিছে সেইটোৰ কাৰণে জোৰকৈ এইটো হাত তালি বজাব লাগে যে আহি পেলাই কষ্ট দি পেলাই অলং উইথ অল দ্য ষ্টাফ 6জন বুলি নিযুক্তি দিয়া হৈছে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে কষ্ট কৰি পেলাই এইখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাৰণে লৈ আনিছে আৰু আমি নিশ্চয় আমি ভালদৰে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অলৰেডি গাইডলাইনছ SOP কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পাৰাতোক আমাৰ এই ৰঙা গাড়ীখন এই ফায়াৰ ব্ৰিগেড গাড়ীখন কমকৈ খৰচ কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু তেখেতে অলৰেডি আপোনালোকক জনালে যে এই গাড়ীখনৰ পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান আৰু কৈছে যে এইটো ফৰ্মহে পাৰাতক এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আমাক এইটো কাৰণেও ইমান সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ কাৰণে ইমান ভাল খবৰ সেইকাৰণে এই ভাল খবৰ লৈ পেলাই আমি Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Secretary ACS Ibonteron, Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department a Superintendent Mongol Singh Taro Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council EM di Yufin Maslai Alangli Tumpen Klardakpen, Check Tender Aputak Lapen, Check Kinam Lapen Kacho E Atumaphan Klardak Alam Chitan Chimumpo. Sonsi Patumi Prayachiklo Nipai Inkoy Raketom Arni Amri Constituency ke Parlo Umswai Mati Amsui Community Holalong Karbi Anglong Autonomous Council Ahinpen Check Tender ke Koldet Aputak Pinang An Amri Chintong Duar Amla Aradatum Kamanghu Dokoka Sonsi Tekponlong La Sojok Kiramtang Prayachiklo Nipai Krinar Keparni Sitame Bamboo Grovels Department Committee Atumpen Pusitame Pherangke Amai Paponlo Son Thak Thaksi Pinile Thot Setame Labangso Check Mahala Puta Radatum Kamanghu Hedet Giapansi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Secretary ACS Ibonteron Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Superintendent Mongol Singh Taro Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM di Yufin Maslah Alangli Tumpen Check Kachutiki Arat Lapen Check Bepar Keklematumaphan Klardakpen Than Pachinipon Sonsi Check Kachu Evek Atumangbong Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Pen Kapitik Pon Adorating Longpon Veknangji Jongsi Bepari Atum Labangso Adorating Pen Pijum Hek Pulote Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Atumai Hin Pensi Ing Sai Ponpo Lapen Ador Kipangdak Abangki Check Kinam Abang Lapen Check Kachu Evek Atum Angbong Kachingki Jethan Pontek Aling Lopusi Pachini Pon Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Pen Kapitik Pon Achek Kachutiki Vek Atum Kelong Ponangji Ador Lake Supara Check Anam Lake Sikanar Kep Lapen Dilaxa Check Anam Lake Sika Kep Lapen Buleda Check Anam Abangke Sika Krehini Pusi Patik Pon Lo Pusi Klardak Pen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Secretary ACS Ibonteron Ahinpen Radaphan Than Pachinipon Lapen Mo Adora Bangke Ang Tanpen Nangkachunam Along Ador Batpon Un Sita Jingwai Pon Tunang Pusi Radatumaphan Pherangke Atum Athengnopen Birta Pachinipon Pusi Nilitum Pherangke Baskarong Pipen Birta Nangpali News Report Karbi Anglong News Channel Isi confusion do pusi ni Darjilong regarding minimum support price per bamboo pole of standard length mane ipuma bamboo long itu isi minimum support price itu titik lampen langsung SOP long point number 15 long itu confusion do ko jolong so rasa confusion mang is very simple labang itu mang bamboo ke apol as size ading itu tinta category do super deluxe pendule non itu mange council pen itu minimum support price itu non settle lage bamboo kheti of bamboo komasi ki ema ki evek teman isi tunda protection dile ki evek teman protection ki konsi itu mange so ador jonghe season mena hinono itu ndake toke super longe 8 toka deluxe longe 10 toka bullet long 12 toka ta mane
season jonge mino hengno laso bamboo grower mane kuma si bamboo ki he kuma bagan de alo se bamboo doma laso amalik bangke super long bangke jonge season hengno 8 toka pe ne komelo 8 toka ke long bag man to ala to kimilo mo de la angke deluxe size bamboo ko de 10 toka pe ne siga cap pe ki komelo long de to siga cap ke long bag angke bullet size bamboo bangke hala bamboo malik bangke 12 toka ke long bag ko kipat papat market ali mo lagi सबसे तक तो के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तमने लापन के लाबे न सुन नहीं लो सीजन में के तुम आलू को पाए लगे मार्केट लिंग है लगे सब जहाला बंगे इतमा प्रोटेक्शन की बंगे अदर की पास सुन तंग पास लो हो ले बंगे इतमे अत्तो का 10 सेकंड बाटो के लगे लासो बेगे न सुन से ला बंगे को इसी क्लैरिफिकेशन की पिकन तो बंगे ला बंगे बैम्बू हाला बैम्बू ओनर बंगे खेती ओनर बंगे आलाम तब तमने कमा बागान कमा सिकी एवेक में किथु ador gada ke tukil la bangke bamboo ador mano किथु बंगे 10 टका न 12 टका ला बंगे मोकेला तुम हाला किथु तुम चिंगमाय बोला लगे मार्केट लिंग है मुझे अमुल के एवेक बंगे बैम्बू लोग बंगे 8 टका सुपर फ्रम के 8 टका पे की कम लोग ले लो 8 टका पे अंसों के लोग अंगे डिलक्स के सिगा के पे ना बेना सुनो ले लो अंगे बुलेट के 12 टका पे ना बेना सुनो ला लो क्लैरिफिकेशन में अंगे मेरी लासो वाला मने लासो national hoy pachini kan tu mangke la solam mangke confuse ne mane dapat ini kabuji itu sistem taxation department itu forest department itu atau benda clarification kita itu mantame itu mereka tunggu berat teman paching suri kan la so itu check itu mah tang product sistem ador bang itu cilong dun dere itu dah reports long lo je kisman orang so tunggu pum sari toka 5 toka na jona ko season hino ke sari toka na suntuk dite so bila so bustu bang je protection ki pile tu me 8 toka pe suno dilo so bila so lam kecil laban Islam atau support itu mana sarpen itu itu kecil mai lo mana ikan surprise lo alam itu pada itu lah issues bang mana itu confusion dulu kisman tadi obviously so itu mang bang lo itu hantu pemikal alam itu na puji lo alam itu ka munci lo alam itu bang le sini lo angke benefit bang itu alam itu sini lo aprang sarki person forest gate itu malah forest mana itu gate na itu menteri tax gate alam kami itu malah tax system and structure tu dia namun organize tu dia so unorganized regular tu dia normal itu mange langsung polisi itu regular dia lo langsung polisi tu yang pada non isi bolero camper so ulu kunci penjong si dalam tu through aggregate non check kono tu aprang itu calculation non alam paper itu mesti tahu lah 450 rupees kita itu memang ke itu mah akimi system lah harus ini betul teman 250 rupees ke saving tu so gari kita itu savings tu langsung sistem yang regular tu berarti so savings itu atau कागज तुम चलान था लीगल प्रॉपर लीगल चलान को अगला बैम्बू के अति के बैम्बू के इतुम के इट इज ग्रास इट इज फ्रॉम रेवेन्यू लैंड्स का फॉरेस्ट से तुम इन्होंने चलान डॉक्यूमेंट का अगला चलान के लीगल दामो अगला इतमा व्यापारी तुम सुनसे लाइफ पंजी तुम क्लेम tangke lah dapat चाहे बिसोजन सब इतना पर अति के तुम के दो लगे तुम सोर्स तुम चीनी लो अति के चेक है क्यों से ना तुम कागज अभी पर नहीं कर रहा है नाने मतलब law and order by enforcement agencies tu pernah nampak. Sebab nombang itu proper kagus tu, non lah itu proper kagus mesti tu memang non everything non itu procedure tu mereka ko. Council bamboo growers tu tak ada cilong ko. Pas itu check ada apa. Apa tax ke orang masuk tu ini. Tax ke itu ke lagi tax ko nampak betul. Lagi itu bang ada apa. Itu bang check ada cilong ni itu check ada kimi bawang kerana so kimi margin mana itu 500 tadi itu tak tak panggil itu metang arai itu mah metang itu mah revenue setelah itu mah cilong itu seperti itu mah kan langsung ada orang lain mah cepat untuk teknik jangan seperti itu organize itu semua tangke lah bang komentar pasal non itu mah itu planning 1 tarik mana tu tempat saya bukan November 1 tarik mana saya non kau ikut ini development lah sir home itu macam si check lagi pangaruh macam itu mah depo itu langsung SOP lah itu mah depo itu tak sido ikan no abrang mah depo ke noga hojai mereka orang tu depo tu lagi timah jadi तो हला डिपो लोग तुझसे आदर था ठीक ठीक नॉन में गला है डिपो के नो इतने डिस्ट्रीब्यूटर तुझसे दासी तुम पंगरूम को चेक पंगरूम मुझे चेक पंगरूम मुझे इतने आदर इतना मुझे अरे हला है डिबेट में इतना माना को अगर लासो
itu ador cilam ha ador patade tamne rong shot na ador cilam agar rong shot mane ordering dake top tang oke কিছু এবে তুমি 8 টাকা 10 টাকা 12 টাকা বেটে না শুনছিল তুমি সিজন হিং না কি বাত के मार्केट ali मुझे ना सुन के ना सुनते फॉरेस्ट मैंने एक टाइम करते कि तुम डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन का जिक्र है तुम एज पर आवर काउंसिल टैक्सेशन लॉस का जिक्र Nilip Constituency Akhoipota PS Hsdf asong atumpen Pherangke Amai Kangni pon Prenipai inkoira pliarni Hsdf asong atumpen tong sekot pen Pherangke Amai Kangni pon thipi laki nonangkileji MLA ke Nilip Constituency pen APS sita Hsdf asong pen chipa haidun lapnang poposi Nilip Constituency arada phan kachuning report Tangte ang ton pen alamthe alangli tumpen le arjupon luna Nilip Chokiela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত আমাৰ পিছপৰাৰ সমষ্টি হ'ল কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো হ'ল নীলিপ সেইটো কাৰণে আমি এইবাৰ যিমান পাৰোঁ আমাৰ গোটেই জাতি জনজাতি মিলি এইচএছডিএফক জিকাবলৈ বুলি আমি জিকাই দিম বুলি আমি মতামত কৰি এই প্ৰেছ মিটখন বহিলোঁ nili tumpini media korte tumhan kichu hanga thegi lapu ekhala Pherangke pinangwe press meet kidu nang ko thega Akhoipota APS ke seng pinangwe ilutem cheng tanglo alang tumhan pini ben Hsdf ke pangtang ji phan CR pu pekteganglo CC hoiben asi dak unan nilip party Hsdf ke pangtang ji phan ilutum cheng tanglo lasi kenam tang 2000 pen nei ningkan kep ingkan krip honi dulo tum dak nilipan em sitame councilor sor tame nang lang krang son nang pekpe apen na kaprek develop hin ke ison soniwan lo sitame unsuccessful ang sila unsuccessful pu thege dak kenang ji do karen da along pen ke le lo along pen le langs tame JJM malang along pen ke dolo along pon ki awi lahai samia problem do lang nilitum niliblong asi nilitum pipon ma bote pressmate ki do nang ko thege la pui khala pipon ma bote non kibang ji Hsdf ki pangtang ji thege nilitum only carbia vote pen la nilitum only carbi pen la nilitum ki khela nang choji lason kali nilitum bihari bengali aben marori apar se adivasi carbis and lapen siam apar samai thangal kosari apen dola la sinilitum combine men silitum non du election khelaji pansi chisik tanglo MLA election lapen MEC election tamai ki haji pansi nilitum pinong we press meet hoipens tamai pachi thang tanglo Winning way la bangso Hsdf regional political party ko piposi ke sengnang kongma lake ilitum ka dokawera chini aposi winning way la bangso party ke seng ke lake ning way pen ke cheng non MLA election la pen ke mones ke wangji mission 2027 ilitum sar ningje bom lo mission 2027 la bangso hut ke ilitum nilip area ke jepang tang kring pen chisong do nang la bangso ningkan ilitum MSC chepalong nun vek nangji apen MSC pahai vek nangji la pen ke akehai rajes tu su tuning aloma son election la dak ke nilip area pen ke ilitum ka do ore chini APSLC ke hai ketlo bo ka do ore chini athe ko pi basi ke rem der nang litum ka do ore chini lo election rem det panarang li ko pilo ke claim alang like election rem det pen masi hemani jok thek ka do ore them long lo lam tha difu bahari hemni jok si chikim la pen ka prek ka party sun ta melo BJP tu ningkan ko ane ini elo sitame nilip hawar phat EM minut anta nang project the MEC nu do lake akhai pu bitrong pi bang public atungi po lang lipang ke 200 rupees MEC busi pu badu kisung hectic la pen ke pane accident punon ajat punon poisa lang lipang ke rap chhang amlo bote pharuhini ba diti pi do hang do de gari jang thu hem che bang nai to ye bidi pharuhini bai thanai lo dun
lasi alang lita ilitum kado be rong asu alang li phaning the thai be BJP sarkar long ta lapen ke akahai CM stame tuliram rong hang long stame ilitum akapre ka phan ilitum ning the dun thai be arang li develop amen be masi develop be masi public phan palulab lo lapen ke Congress along tame ko ane aprang ha hon alo lata hala kro rong karvari si anda la thek theda lata ko ane ka hang dun ko ane ka hang anda la thek da lo SDC ho system me hem pregamen pe ko ane li tum karbiyan phan ko ane running tour alo ko ane bachitu je that alo karbiyan ko ane thegolong lo plus non li tum Hsdf regional political party ke mangke ni tum ladak Nilip hoi pensa me nilitum candidate bion po pahai vegji la penalang litum nilitum phan EM nang pi vegji la pen EM chepalong dun vegji la pen ke rong kadok ka wesa me ke claim ke dam nang ji la pen ansa me nilitum chelang dun ji pusi nilitum kado we phan me pachini lo media hoi pe non mat ke nilitum phan center pe nang pachini nela ke jong pon do lo ne awelang nes tame non man nilitum phan candidate amen la pen kado we pachini lang sistame Mission 2027 nilitum akemang bisek kemang Mission 2027 MSC hotke nilitum Nilip pen chepahai vaccine nilitum adak MSC chepahai det pen nilitum EM palongun vegji asin nilitum akemang pan ni thedo na tum la SSDF political party pen nilim non du MLA election ho kon back long vote long di pulai tum ni thedo nilitum ning theklong nilitum so dak wrong ajibi tum long same lapen ke ni tum pinangan visit dam lo lapen tum howang chu hang dam lab lo ya tum rong me kar phan mane ke join dun ja ning hang dam phan pu tum howang chu nam lab lo asika dong we same ning rong pro rengma dum ta ning rong pro lapen ke adebasi kurwa tum anta aning rong pro lapen ke dak thengar kosari man karbihiya nang bong kadok we ta me mili juli pen le kam claim nang pu kadok we ta ning rong pro la sini tum Prab jin pen no la sodak mass joining biji la so se nang le tum kado we ta me armu chingrum theklong po tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu